kurumirira mitino ya barabara kwongerereka mwena wa Salgaa na Sachangwan barabara-ini nene ya Naikuru guthii Eldoret. Thirikari niyambikite mihang'o ya gwikira mikuri ya kugiria ngari guteng'era riria ciakinya mutamburuko-ini ucio. Kuri tariki 12 Dithemba mwaka uyu, andu 37 ni mateire mioyo yao mutino-ini uria wakuruhanirie bathi na turera. Na kuri tariki 1 mweri wa Novemba mwaka uyu, andu 6 ni mateire mioyo yao o barabara-ini no mutino-ini uria wakuruhanirie makiria ma ngari 10. Na kuri tariki 19 o mweri wa Novemba mwaka uyu, andu 13 ni mateire mioyo yao mutino-ini uria wakuruhanirie ngari ya matatu na lori thutha wa kuguthana kiongo gwa kiongo. Kambuni iria ihetwo kandarathi riu niyambiriirie wira kuria iganitie ngurubu 4 niguo kumahotithia kurikia wira una ihenya ta uria kwahoteka. No na kuri uguo, aikari a mwena ucio ni moritie thirikari yararamie barabara iyo na njira ya gwaka barabara igiri kuria ngari cia kwambata na cia guikuruka itarionanaga makiuga mikuri iyo tikihonia kiiganu hari guthaitira mitino barabara-ini iyo. Iweko pande mbili, pande za gari za mizigo na pande za gari za kubeba abiria. Huwa inabeba ni watu wanakuwa wengi sana kwa hii barabara. Magari yanatoka, mengine yanatoka Uganda, mengine yanatoka Eldoret. Sehemu yote ya Kenya inapita hapa. Kumana na waki uyu, ngari iria irathie Kirisho na Githumo ithamirio barabara-ini ya Njoro nicio irathie Naikuru ikerekerio barabara-ini ya Eldoret. Ona thengia ukorwo ati ruhonge rwa NTSA no rukoretwo ruri muharino wa mbere hari kuhurana na mitino ya barabara iria ingihite na gikiro kinene. Matereba ni moritio ni atongoria matiganite makorwo mari na uigirирiki kahinda-ini gaka ka mambura ma thiguku. Kiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.